Babukeli lolu hlelo olandelayo izimvo nembono kanye nako konke okuzovela akukona okwendlovu Dingida Film Production kodwa kuyizimvo nembono yekhasimende. Ningizimu Afrika nina besilo ngiyabingelela nginguNokwatsha lozikhundla ayikona. Yabona ke hambe ngahamba njengamanje ngabuya kuyikhehla lamakhehla. Into engabonakali ke le. Awu dokotela katsheni usubuye kwesibili hayibo uyaphila Khobela siyaphila mkhulu siyaphila Nogwatshezwe khudla siyaphila Nkosi yamakhosi ayi kodwa yazi kunento enginotisayo njalo umuntu ekubona kusokunephunga lemali yonke ngifike ngayinothisa njalo namhlanje sithe masiqhamuka ngithi mina hayibo isebenza kanjani lento kwa perfume oyifuthile kuyasho ukuthi khona khona hlamba siqale lapho ukuthi kahle yona udokotela wa finance yini uyinyanga enjani kahle ngoba into yakhe inemali phakathi dokotela ngizokutshela ke Nogwatshezwe khudla Nkosi yamakhosi angiyona inyanga mina hawu dokotela futhi angisona isangoma dokotela mina ngumkhunkuli umkhunkulu umthakathi mina ngisebenzisa imithi mina Nkosi yamakhosi mina ngisebenzisa izilwane kuphela namafutha ezilwane angiyona inyanga katsheni ngoba inyanga umuntu olaphayo inyanga umuntu okwazi ukuthi ubisa idlozi kanjalo izangoma isebenza kanjalo mina ngumkhunkuli kodwa mhlawumbe asiqale la njengoba usushilo ukuthi umkhunkuli phambilini sabona ukuthi uma ngabe uwenza umsebenzi wakho abantu abaningi bayabona ukuthi into ehamba nemali namanje sayibona imali ikhona la phambi kwethu kodwa kunamadoda ala phambi kwethu ngiyafisa ukuthi umuntu simchazele ngawo uqala before siqhubeke nezinto eziningi ngoba khona amadoda phambi kwethu amadoda amakhulu laba zinkuzimalanga lezi imambala zokugcina ngci lezi Khobela le ndoda le kuthiwa uqiqa abaqeqeli uMagibe Ndangala emini nasebusuku inkalakatha lena egijima kakhulu igijima lokho okuxakile le ndoda ile ndoda engangikhuluma ngayo ngithi mina le ngosuku uyakhihliza nje 100 kungabi indaba zalutho uma sikhuluma ngo100 sikhuluma ngo100,000 ngikhuluma ngo100,000 ngikhuluma ngemali mina ngikhuluma ngabonakala angazi noma uyayibona imali ekhuluma ngayo mina le ndoda igijima kakhulu kuthiwa uqiqa abaqeqile umfana omdala uMagibe Ndangala ebusuku nasemini omunye umuntu uzoyibuza katshena athi mangithathe le ndoda abukho ubungozi obungaba khona mhlawumbe ukuthi sikushona abantu ekhaya noma kuligane noma mhlawumbe abazali ikanje isebenza kanjani le ndoda wendoda yamadoda ngiyengizwa abantu bekhuluma yebo ngize ngisho ukuthi abantu abakazi lutho ngempela ngomuthi mkhulu bethi ufune kuze ube nemali ufune ukuthwale ngegazi lakho noma usebenzise igazi lomuntu igazi lomuntu liyini ngoba uma ubulala nje umuntu manje noma igazi lomuntu liyini igazi lomuntu mkhulu alilona ithunza limnyama ulisebenzisa kanjani igazi lomuntu ekulandeni imicebo ngoba igazi lomuntu liwububi ayi lisinyama mkhulu igazi lomuntu sizwa kithi ngathi ufana nomuntu owabulala umuntu mawubulala umuntu into sakhe iphinde ilunge awukwazi ukuthatha igazi lomuntu akuyonto ogama kusho ukuthi awusebenzi ngegazi angisebenzi ngagazi lapha mina ngisebenza ngagazi lamuntu lapha angisebenza kho gazi echithwa la kho umuntu ofayo la Shuthi uqiqabeqeqela umuntu mayethi sengiqiqe kakhulu ngihambe ngifuna impumelelo ushuthi uyamrecommenda ukuthi uqiqabeqeqile khonto angayenza empilweni yomuntu la madoda ngiwarecommenda wonke la madoda cishe efana cishe asebenza ngokufana noma kuhlukile ukusebenza kwabo kodwa cishe asebenza ngokufana ayi ngiyabona namhlanje futhi kunendoda futhi engayazi lemhlophe ngiyafisa futhi nakuyona ungene usichazele ukuthi ubani le ndoda enisebenza kanjani katsheni ake ngiyeke le ndoda ngizobuya nayo manje nje zokuchaza le ndoda ngoba namhlanje silapha nje ingenxa le ndoda nangu uKatanga umfana omdala uKatanga le ndoda engayilanda eMozambique le okuthiwa uKatanga umfana ke uyagijima ukuthi makagijimisa kaqhiqe baqhiqile kodwa uyehluka ngenani akunika lona imisebenzi yabo ayifani kodwa ayifani imisebenzi yabo ayifani imisebenzi yabo mkhulu uqiqa abaqhiqile ukukhahlela 100 le ndoda ikunika u50 omunye umuntu ongaziyo ngomuthi uvela uthi uyilanda kanjani ukunika kanjani u50 umuntu ongazilutho ke angazilutho ingakho ngithi mina ngiyona inyanga mina ngumkhunkuli ngizokuchazela ngelanga ukuthi yini umuntu omkhunkuli mkhulu usho ukuthi ihlonisekile u100 ngapha ngapha 50 ayi
Mhlawumbe emkhulu ngathi ukugxila kancane nangapha ku50 ngoba phela namazinga abantu abafana. Abalingani Nkosi yamakhosi. Ayilingani abalingana amandla abantu. Abalingani. Ingakho ke kukhona ugabagqile, kukhona ukatanga. Nkosi yamakhosi. Ayi Nkosi yamakhosi futhi ngibona kunanamafutha. Noma amafutha noma uju. Kodwa ngiyaqala nokuwabona ingakho ngithi ake ngibuze lapha eduze nje phambili usichazele ukuthi isebenza kanjani. Usho le ndoda ukudla lokho. Ukudla kwalamadoda. Adla nje lento kuphela. Awahluphi lutho. Adla nje lento kuphela. Akawadli igazi, awadli umuntu, awadli uyabona mangafaka igazi lomuntu la. Lezi zinto ngabaleka zizephule. Zingabhedha yonke into ngabhedha yonke into esigodlweni sami. Yonke into ngisinyama kwamina ngaphela yonke into. Umathatha ngisebenzisa igazi lomuntu. Igazi lomuntu lisinyama. Awukwazi ukusebenzisa ekutheni ukuthi ucebe wena. Kodwa ngeke ngibaphiliseke abantu ngendlela abacabanga ngayo nababona ngayo abanye abantu. Kodwa ngikutshela khona ukuthi mina awukwazi ukuhlanganisa umuntu. Angathi wenzakalani ukuthi mawuthi phela Nkosi yamakhosi uyabona umuntu mayifile mkhulu ebulawa umuntu bese banjiswa ummese ukuthi lo muntu akafe igazi lomuntu sisebenza etene kanjani alisebenza ukuthi wena ezolande lububi igazi lomuntu akusebenzi ukuthi usithe igazi lomuntu uzobulala wena ukuze ngithola imali cha akusebenzi kanjalo adla nje uju lo amadoda adla uju kuphela lumixiwe ke Nkosi yamakhosi ngoba kunezinto engiyifakayo futhi lapho ujini ngezinto amadoda adle futhi angabi nankinga angacaluzi ahlezi nje ehleli lapha Nkosi yamakhosi kunjalo baba na indoda emhlophe mkhulu asibuye kuyona indoda emhlophe othe namhlanje kwaJoe njoba sihlangene ngayo le ndoda ubani le ndoda enkomo le ndoda emhlophe lena Nkosi yamakhosi ngithi iwujikelele le ndoda le emhlophe Nkosi yamakhosi lo ngiyibiza ngoKarapawu uKarapawu igama la le ndoda le ndoda ngiyilande eUganda eKampala eUganda ithako zakhona ezinye zakhona ngiyithathe eMangoshi eMalawi ukuze kuphume le ndoda le ndoda igama la uKarapawu ihamba nomfazi wayo le ndoda ngendlela esebenza ngayo ihamba inomakoti le ndoda le uKarapawu umakoti nakhona ngimlanda amafutha khona ngiwalande kwaTembe eMozambique umuntu mayithatha le ndoda futhi ayihambi yona ngifuna ukukuchazela ukuthi le ndoda mawuyithatha ihamba nonkosikazi wayo le ndoda lena uyakwazi ukuthi wena mawuyisiza ngoba isebenza ngento eziningi isebenza ngemali isebenza ngamabusiness isebenza ngamathenda isebenza ngayo yonke into ekhona le ndoda le isebenza ngebusiness kakhulu noma ikunika imali kodwa isebenza ngebusiness le ndoda iyawuhlala 120 years to 300 years umndeni nje wonke usebenzisa wesizwa kithi kunamabusiness la aqala ngo1974 namhlanje amile umuntu owaqala lebusiness akasekho kuphinde kuthatha umnye umndeni nayafe kuphinde kuthatha umnye umndeni nayafe leli business sona ngawingani ngoba abantu abasobeliphethe banengomqondo ongafani kusokile ndoda basobe nale ndoda le ndoda ngiyakwazi mina le ndoda Nkosi yamakhosi ukuthi mase ngibona sengiyafa ngidlulisele kwena eyomndeni thatha abantu abanemndeni lapha ngidlulisele kwena nami sebase ngiyikhahla ngiyife ngidlulisele ingane zami lelo business ihlezi limile uzwa kuthiwa nje baba wavula ibusiness ngo1963 namanje sekhona lehlele inganeni ile ndoda le ayihluphi uyamnika umfana wakho ukuthi mina qhubeka ndoda le ngane zakho mina qhubeka ndoda le ngane zakho mina le ndoda uKarapawu igama lakhe ihamba nomfazi wayo hayi ushuthi umkhulu mawukhipha le ndoda usukhipha umndeni kahle lapha kuphashwa la aqinwa lapha Nkosi yamakhosi kule ndoda eyamadoda lapha Nkosi yami futhi angengicaba manga ngize ngikhohlise esizwe saseSouth Africa la mawufuna uzazi lapha mawufuna le ndoda kufanele uqine ube namandla akuyona indoda yomuntu osatengatenga bakhona ogadangi bakhona oqhaqhiqile indoda yomuntu ofuna ukushiya izizukulwane ibusiness ulenza izizukulwane nesizukulwane le ndoda ayi ijule kakhulu le ndoda mkhulu kodwa sengiyabuka njengamanje ukuthi ngoba ihamba nonkosikazi ukuthi yona injani ke mhlambe ayihluphi yini ayinabo umngozi isebenza kanjani mose umuntu maseyithathile isebenza kanzima ngihamba amazwe mkhulu ngifuna into engenayo ukuphazamisa impilo yomuntu kunokuthi iphazamiseke impilo yomuntu ngisuke ngifuna iphambili njoba ngihamba lama mazwe nje ngiwahamba ngisuke ngenzela khona uma nginiki umuntu ngimnika into engenamngozi ngimnika into engafune angazi igazi ukuthi angazi ngiyisebenzise efuna igazi ngeke ngikhuma igazi ingakho ngithi ngiyibuza ukuthi ngoba phela igazi lomuntu liyobubi ukuthi basebenzisa kanjani ukuthi kudonsene imali I understand
ngisho ngoba abantu abaningi emkhulu baye bekhale ngiyabonga nje ukuthi uyicacise leyo ukuthi wena usebenza ngegazi abantu abaningi mhlawumbe mabebuka umsebenzi njengabelaphi njengabantu cha angiyeni melaphi mina musuku ngisukela musuku lokho nje izikhundla futhi ngisuka angiyeni melaphi mina ngumkhunkuli mina angazi ngilaphe umuntu mina ngisho ngafika manje phethwe ekhanda ngiyokubuka nje ngisho ngafika lapho phethwe isisu ukuthi le ngiphethwe isisu ngiyokubuka ngisho ngafika lapho uthi hey idlozi lakho liyabhethe ngifanele nami nje kodwa ungitshele uthi ufuna into yokuphakama uthi ufuna into ezokunika imali esebenza emhlabeni lokhuza uyayibona imali esebenza nathi la madoda yabona nje ubheka bafu kuyahleka lokho kuyajabula kosekhosi mangivula imali ngoba asebenza ngemali la madoda musu kuvuma abantu abase-South Africa bafisa ukuvuma uyinsizwa yakwenu udlula abanye bafana bakhanda imizi banezimoto banayo into hayi mina ngeke ngiyithathe lento uzofunga nalutho mkhulu uzofunga amadoda athathile la uwabona imizi mile nje anento zawo eyihlukahlukene ayiyeke mkhulu uNkulunkulu wayidala imithi wadala izilwane wadala yonke into amafutha ezilwane yonke lawo uhlula phela kufanele kube nolwazi lokuhlanganisa lezi zinto ukuze kuphuma into efunayo usushile ukuthi umkhunkula usonyanga hayi angiyemnyanga mina angilaphi lokho zana angazi ngisho umuntu okuphalaza kuphele ngwazi mangisonke iphethwe yonke ukulapha ngikwazi mina ugeza abotho umuntu ngiyamgeza hayi mina nansi ngiyazi mina ngisebenza ngilwane uphethe into yokuphila mina ngiphethe into yokuphila ngisebenza ngilwane kuphela kusho ukuthi umuntu obuka le video angathi uyafona ukuthi uphethwe ikhanda uphethwe isisu ngibuyisela idlozi lami inkosi yami ngibuyisela idlozi ngizile kwezana awuyenzi lento yazi khonto abangayazi emhlabeni mkhulu uyazi thi imali le isithwalo hayi uthini manje mkhulu kanjani mkhulu niyashutha lapha mkhulu ngithi niyabona yebo nishutha ngento enithenge ngani imali nifike kanjani lapha ngisebenzisa imali abantu abavuye kuseni yingoba isithwalo le wonke umuntu ucabanga lento emhlabeni wonke umuntu ucabanga lento isithwalo lesi ngoba wonke umuntu ofika manje uhamba emsebenzini uxova izitini ufuna lesi isithwalo lento le uyabona mina mangisuke ngilanda lezi zinto ngilanda ngapha nangapha ngilanda ngihlanganisa ngisebenzisa ngifaka nemali ngisebenzisa nanemali ngoba phela ilahla imali elandwa lezi isebenza ngemali isithwalo lento le ayi shothi singikubiza ngomkhunkulu wemali ubona imoto zehla zenyuka nje zifuna imali kuthi wena uzogada abantu abathathe lento uzoyiphikisa ngoba wena ungafuni ukuyithatha uzofuhlupheka ngisho amkhulu bethu babe nazo lezi zinto beyithatha hayi zine kuzo zamhlanje zindala into yokuphila ayi ngibona uphethe nenduku la le nduku le ngiyakhumbula ukuthi njalo uma ngikubona sihlezi ukuthi masikubona uyiphethe le nduku kodwa into engiqaphela ngayo uma usondele eduze kuba nento engathi iyachoka mhlawumbe umkhulu ngiyaxolisa ukubuza ngayo kodwa ngithi ake ngibuze ukuthi kanti induku enjani ngisebenza ngelwane mkhulu angisebenzi ngomuthi ngisebenza ngelwane ngisebenza ngogqika abagqiqile omagibeni ndangala ngisebenza ngokarapawu ngisebenza ngenkuzumalanga lapha okatanga angisebenzi ngomuthi le nduku lena iphethwe zilwane njengoba ngibambe kanjalo ikotela ilwane zami lapha kuyona zihleli nje zigadile lapha ziyabona ukwenzakalana sebenza ngesilwane Nkosi yamakhosi abantu abayeke ukugxeka abanye abantu uma ungafuni ukuthatha lento iyeke bazoyithatha abantu abaxayekile bazoyithatha abantu abafuna ukushimiza nezingane zabo zinothe emhlabeni ayi khehlela masikaqedi kwetafuleni lethu kukhona amabhodlela amancane ahlukahlukene akhomba ukuthi amabhodlela ezinto ezihlukahlukene so umbukeli uzoyibuza ukuthi baba kaqhiqa beqiqile phondo lithakiwe mkhunkuli kazwe lonke ngabe awani la mabhodlela enza ini uthini umsebenzi wawo khehlela amabhodlela lawa ahluka ngokuhlukana mkhulu kunebhodlela nje lapha ngoba ngisebenza ngemali ngumuntu osebenza ngemali kunabhodlela lapha egambling abantu abashova amaphepha thothi kube bayishovela amaphepha ngoba ngisebenza ngento esebenza ngemali kunamabhodlela abantu abayishayela amadayisi la cha ikhasino mkhulu anginayo ibhodlela lasekhasino ngoba ekhasino lapha kunezihlahla ezijule kakhulu ezithi mayifika ilone zethu zifike ibhajwe khona ngeke ekhasino uze kwazi ekhasino ukusebenzisa lezi zinto ziyabuya ibuye idangele angifuni ukuqamba manje zibuye idangeleke mawuze ekhasino kodwa nje uma uthi amaphepha uzokhuluma nje ngento nje ngalapha ngapha hayi ngalaba ngali amaphepha umuntu oyishovela amaphepha umuntu oyigembulelayo futhi khona wangibuza ukuthi
iyasebenza nge-Superbet lento. Cha, ayisebenzi ngo-Superbet lethu. Superbet kudlalwa emshinini yabelungu. Umshini yabelungu. Lapha leli isebenza ngento ezandla ngemali la. Oh, ifuna into ezoyithinta. Yebo. Ngoba yilwane. Ahlukahlukene maningi kamabhodlela ahlukahlukene nje ngeke ngichaze indaba zamabhodlela mina. Ngisebenza ngento eziserious kakhulu kodwa nje amabhodlela egambling akhona lapha bese amabhodlela okuqina nje kuba umbhemi. Bombhemi njengoba kunamafutha ebhubesi lapha. Namafutha engwenya namafutha enyoka lapha ya. Uma ufuna nje uma uwindoda ophethe abantu. Yeah. Siyakwazi ukuthi sikucabe ngamafutha hayi ngomuthi ngamafutha. Ukuze ubazi ube nesithunzi. Yizo nabathi lezo zinto angizenzi anginasikhatha lezo zinto ngeke ube nenhlahla uthuthe esigodlweni nje ngifike ngingagcwele ngiyakwenza ke mina into engisebenza ngazo nazi mkhulu kunomuntu uthi phondo lithakiwe mkhulu sengihambe umhlaba wonke into engiyifunayo yile imali angiyitholi noma ngiyithola ayihlali ngiyafuna imali ungathini kulomuntu obuke le video for the first time omunye uthi ngiyaqala evini ukubona ukuthi kukhona nje umkhunkuli osebenza ngento yokuphila bengingazi mkhulu lokho nje ezikhundla khudla mkhulu awayidonsisi lamadoda lamadoda awathathi inyanga lamadoda uthathile iyaqala uyakusebenzela once wayithatha nje once wayithatha waphela lento uzuma ufika lapha ngifike ngikuxhumisa namadoda uqhumane nawo ngikutshengisa ukuthi amadoda asebenza kanjani ngithi nawe athathe lamadoda ngoba akusebenzela uhambe nawo lamadoda usubona ukuthi asebenza ngempela yini asikho isikhathi sokudlala lapha mkhulu mina lapha ayikho into yokuthi lapha mina muthi lapha kukho ukuthi thatha nakho umuntu hamba ogeza uzobona ngenyanga ezayo ukuthi kwenzakalani mehluko lapha uthatha ugwilike lapha mkhunkuli uyathatha la gwilike samthana wayibonile ngihlala nifikile ngabatshengisa abantu ukuthi le madoda asebenza kanjani mhlawumbe umuntu osafuna ukuyibona leyo video akambe obheke le video leya ngesikhathi ngikutshengisa ukuthi lezilwane isebenza kanjani engahamba uyibuka kunankinga ahamba ibuka ingqondo yakhe izobona ukuthi akudlalwa lapha ngiyakhumbula impela wagila imanga la madoda lapha ahleze khona lapha ahleze khona kuhlezi igcwele imali nje khona yazi ukuthi nami ngike angashaya over la madoda nje ngisho lapha ahlala khona esigodlweni sami kugcwele imali duze awahlukani nemali lezi insizwa ayihlukani nemali ukarapawa akahlukani nemali ukatanga akahlukani nemali ugqabagqigqini kuzimalanga ayihlukani nemali isebenza ngemali akho mgozi la chithwa gazi la into yemali cha ukuthi ngiyashaya over noma ngingena la ngoba ngiyakhumbula ukuthi enye imali uze wayisusa wayibeka eceleni nasi nje khona futhi iningi nje nasi enye lapha lokho nasi enye imali lamadoda asebenza ngayo imali lokuza nasi asebenza ngemali lamadoda akona madoda mawuthi wena usuhlupheka shiya phansi yenzayo thatha nawo nazo amadoda phila impilo nawe phila impilo oyifunayo phila uthanda ukuthenga imoto ube nemizi wenze yonke into ongayicabanga uyifunayo la ngaphandle kokuchitha igazi lomuntu omunye umuntu ufundisa uzothi omunye umuntu emkhulu buka nje Nkosi yami ngiphuza ibiza 30 rand la ayidayisi nomaphi itesaphi uthola ngawulweti nasendaweni eziphezulu kakhulu ayidayisi lokho ayidayisi nomaphi la imali itakhona sinayo imali angikwazi ngabazi lokho uyabona thinde iboss lena uyabona thini iVersace ngishite kula khona iVersace khehla lawo ngishite kula khona iVersace into engigqokile ayayibona iVersace leli ukukhuluma ukuthi lento esikhuluma ngeke phela ngina lamadoda bese ngihluphekisa lokho khehla lami angeke cha ngikhona umbuzo bese ngingasabi khona umbuzo ngiyakona kunomuntu othi nginebandla yebo ngumfundisi yebo kodwa manje ngumfundisi ngiyakwazi ukufika kugatsheni omunye uthi nginamabhizinisi kodwa abantu bangazi ukuthi ngiyakholwa ngifuna ukuza ngizothatha kugatsheni unayo i-arrangement yabantu abafuna ukufika private bengabona nginayo vele ngisebenza kakhulu ngazo mina nginenhlahla lesigodleni sami kakhulu ufika abantu vele abanemali la kusuke kuvele kufika abantu abangacucuzi isikhathi esiningi kusuke kufuna umuntu la kufika abantu abafunayo abazi ukuthi bafunani mkhulu ngenza amathenda mina kodwa manje imali ziyaqhamuka angiyiboni ukuthi phela laphi imali yangena iphela ngiholela abantu ngingasi ngenzani lamadoda lawo ogqigqa abaqhiqile okarapawu okatanga
bathi mabefika ekhaya lakho emzini wakho befica ibhizinisi elikhona elivele lenziwayo bafike belithathe kuleyo ndawo balibeke endaweni efunwa yibona phezulu akubakuniki imali kuphela lamadoda kodwa nento osuke kunayo usuke bayikhulisa abefundisi ngiyabanika lezi zinto kodwa umfundisi ngoba nami ngiyikholwa nami ngiyakholwa ngisuke ngimnika into edonsa abantu esitho lakhe ligcwale Khehlela bese eshumayela igama likaNkulunkulu uyayizwa into engiyishoyo ukuthi thini ngithi lamadoda ngiyakwazi ukunika umfundisi into bedonseka abantu bezesontweni bezozwa ini izwi likaNkulunkulu uyayibona ukuthi lethi ihamba noNkulunkulu phakathi naku ibhizinisi yakho engani lento iyadonsa abantu ukuthi bezesontweni benqwaba igcwale esontweni uma bethi bephakathi esontweni kukhulunywa igama likaBani yaNkulunkulu uyabona ukuthi uNkulunkulu wena uyangisiza naye ekutheni ukuthi lezi zinto ngiyithole ngoba mina ngiyisebenzisa ekuthakatheni kuphela ngiyisebenzisa nasekudonsela abantu banga ukuthi abaye esontweni uma umfundisi unalento uyongena izulu ayike Khehlalami ngenxa yokuthi abantu abaningi asifuna ukuthi sibadide usuwachazela amadoda kunomuntu othi mina into esengiyifunayo njengamanje ngifuna ukuza kumkhulu ngifuna inombolo ngifuna ukuthi ngimthinte umkhulu into esengiyidingayo njengamanje kodwa mkhulu ama-second ambalwa khona into obungashiya nayo bese usinikeza inombolo obungathi namhlanje kwaJoe ngiyafisa ukuthi umuntu waseNingizimu Afrika umuntu wasemhlabeni onke jikelele obukele video akathathe nanku umphako bese sibanikeza inombolo Khehlela lokwaJoe kezikhundla ngithi eSouth Africa uNkulunkulu wadala izihlahla wadala izilwane ukuze siphile emhlabeni ngakho Khehlela wayazi uNkulunkulu ukuthi ezinye zezilwane amafutha azo kunento ayoyenza ekusizeni abantu angaze ngibulale umuntu angaze ngithakathe umuntu ngichithe igazi lamuntu ngisebenzisa lezi izinto uNkulunkulu ayidala ezinye ngizingilande koMalawi ezinye zingilande koMozambique ade ngiseMozambique nje insukwini uyabona into engiyishoyo ngithi mina ungafi uhlupheka ungashiyi ingane zakho ezihlupheka zama njengendoda ungafi uhlupheka akuchithwa igazi la akufuneki igazi lamuntu la mkhulu yinto le ezihlahla namafutha ezilwane ezadala uNkulunkulu wasipha ingqondo yokuyihlanganisa sihlanganise sazi sihlanganisa impilo wayevele kubeka emhlabeni ngoba vele wayasophila ngakho mkhulu angichithi igazi lapha akusebenza ngagazi lapha ekhaya angithakathi umuntu mina ngisebenza ngalezi zinto uma ungifonela ngicela ungangifoneli umtshela indaba yabantu ukuthi uyagula ufuna umuthi okubuyisa idlozi angisebenzi ngamuthi ngisebenza ngamadoda alanda umcebo ngisebenza ngokuthwalisa ngisebenza ngomuntu ofuna ukuphumelela ephambili ayidonsi lapha uma uthathe lento la ekhaya usuyisigwili mkhulu sibanikeze inombolo nazi ayibhaliwe lapha na zibhaliwe mkhulu lapha nathi inombolo kwi-screen imbukeli ngasekhaya wena ke usuyothatha inombolo umthinto umkhulu baba kagqiqa bagqiqile umagibeni intanga lebusuku nasemini baba kakatanga ngiyabanika abayithathe umkhulu kazolonke ngumkhulu angiyona inyanga mina ngibuthe babudokotela ngangibiza ngodokotela yes kodwa uma uzongibiza ngenyanga uyahla angiyona inyanga nje khunkhuli ngumkhunkuli mina Ningizimu Afrika sathokoza kakhulu ngehlelo lakho umbukeli inhlala sezansi la kufika khona lo mbukiso panya dokotela Mkhunkuli